baik kata kejeng dum mene tang sipang ne ndai mta kala syai biang haba mene ngayang ne tang nang ne hang te trok ro um isu to kejeng dum tu kalo mene ndai mta kala syai biang kedar ko ne kalong tang mat pengat na kam ta jong kipaj ba rawon na kam ta jong kipaj ba buat thit dengan ta kalo kidro hang ne halaj artet te kapor mta keladap khat ar baje te setang ar kan ta steng kapor kadang sa ban pendek kaya kene kalau gidro te kita gi paj ba ste gi badang tiket lo gidro bat hanir kodon ko first bat tiket lo gidro te gi badan hangne hajan gidang la ban wan mar ya tiket lo gidro khang tik kapor ar steng te to ke jengdum jeng tugal o mene kane tang sipang rem ta kala pengat kala syai biang kedar kene ka beneng hangne halaj artet kejaka kabak keluj, kejaka kabak pengat, kejaka parking kabak pahu ha. Syado stage jerong lum. Te badan umot tirot sing mah. Te pet. Kejaka hane kabak keluj ha, kum gide kejaka kwai. Kadai ban pelong. Paj bak kadang stang ya tuj, ndang kam ta kalau kidro. I stage dang iwan. Paj tei kesurok bumi nang tei paj bak kita tuj banwan thit nang taka tiket lo gidro tengin se pe cibit sampai jero nang ta jeng phigi pulo gi bomi wan hakana jaka ngin se pe mana bani ora yang trok artayar lane lada dei dan mana ki bakwa ban sim nag bisaru kadang bisa pholak dengka kaparas ke bar kadang dei daga alto keten ke thamail nag bisa ke ba lailak dengka tei nang ta jeng phigi pulo gi bompa subscribe dengan channel pila ba subscribe karena punya isibit ya video ke bandangwan isibit ke janmit nomor ngilaban ong bagadang dai kesin ke benengkong bahak ji kop kwadoka nang ta kalau gidro ki ai da ketrok artayar mah